Tole pa sam že 3 tedne. Predtem sem risal samo s svinčnikom pa z tempero, to je prva slika na platnu, ki jo rišem oziroma slikam. Drugače pa celoten ta film je posnet in zmontiran kronološko. Again, we go round and round. I get a drink. I guess it's always my round. Can you get me that drink? Friends, girls, they come and go. You think you're nice. But trends remain in constant flow. See, You got any cash? she likes that money, boy. And she What's this dress she I'm was a wearing? lucky soul. You You stare and look confused. Your fruit is slightly bruised. You wear but don't like me, no. Won't love, won't care again. You stare and look confused. Your fruit is slightly bruised. You wear but don't like me, no. Won't love, won't care again. Ura je 12, pa dan je 7. maj 2010. Likar sem se zbudil, ker sem spal nekje ob 4:30. Se treba počasi začeti pripravljati, malo vaditi, sestavljati set. Imam nekaj novih for. Ni jih veliko, enih par, ampak bolje išta nego ništa. Kmalu pride mladen. Mogoče je zdaj pravi trenutek, da razložim deformacije na obrazu. Prvo tole, ta hokejski nos, vidite, to je posledica trka. Smo se igrali skrivalnice in kolega je tekel takole, jaz sem tekel takole. Paf. Tole okrog oči, kar je belo, je vitiligo. Koža ne deluje pravilno in pigment zaznava kot sovražnika. To je imel tudi Michael Jackson. In vemo, kaj se je z njim zgodilo. Pri meni vsaj ni dvoma, da imam rad majhne fantke. Mislim, ne da ni dvoma, da... Seksualno me ne privlačijo majhni fantki, ampak tisti nad 18. Okay. Tale zob tukaj je malo naprej in je krajši, zato ker je polomljen. Pri 11 sem se spotaknil in sem zagrizel malo tla. Zadnjič sem videl Aleša Guliča na koncertu death metal skupine. Je bil oblečen v... ta fora itak ne bo šla skozi pisa. Sem videl Aleša Guliča na koncertu death metal skupine. Je bil oblečen v kravato in suknjič. Get it? A boš tak nastopal? Ja. Nek Športni tip, mladi folk. očetu južnjak. Ja, valjda. Bral sem ti blog, zadnjo objavo, ki sem jo bral. Mravi. Bravo. Eno leto bom tako snemal. Kaj, vsak dan? Boš snemal sebe ali svet okoli sebe? Pa svet okoli sebe, bom pozmontiral nekaj iz tega. Super. Ima pazi v filmu, ki... Ja, ampak, Ne me je bilo, mislim, res. hej, gremo z mano, pa ti peješ, levo. Ja. Ja. Potem drugi je pa bil ostrostrelc, ona je živela, ona je Srbkinja, živela je na Hrvaškem, v srbski hiši z možom in on je nišanu in je imel nalog iskati eno porno igralko, jo gre odkupiti. In pol v bistvu jo 4 postavni mladeniči na godalih in ena pevka, skrita cel komad za enim platnom. In pol, ko je bilo konc skoraj komada, prileti Symphony of Love! Zaključek je že čisto jasen, konc bo tak kot v dvojki. Mojica bo dobila kapelce v oči, pa bo spregledala. Se gledali boks, zavec, Argentina, koga je nam tako psata. Enega, ko ga je res udaril močno, ti me rekel. Meni se cel meč zdelo, da je pozabil, da mora že pasti. Zdaj je bil caj stari, da greš dol, ne, on je jebe vsak. Evo, smo nazaj. Bučenologija je šla srednje dobro. Kaj praviš, pa ena sedmica?
Od koliko? Od 8? Od 8:20. Malo sem se preveč uživel pri fori z boksom, ko sem se mikrofonov. Zdravo, mojster. Jaz bi eno govejo juho, pa... Jaz sem prišel za kakavo, je. Moram malo. Imam sestanek z enim tipom, ki me bo najel za privatni nastop. Njih 5 praznuje rojstni dan v kavarni Sputnik. Grem se zdilat za pogoje nastopa, pa za honorar, pa vse to. No, pa to. In bomo PowerPoint lahko furali preko tistega. Ja, saj moraš to malo več snimati. Saj se lahko derem, saj jaz nimam problemov s tem, veš, jaz se lahko vedno derem. Ste vsi služili vojsko? Ja, in to prav. Sem se zdilal za 300 evrov za pol urce. 5 jih praznuje rojstni dan in moram vsakega malo tako nekaj na njegov poklic, na njegov karakter. Malo so mi fanti razlagali o sebi. Počutje rahlo depresivno. Obremenjenost z ustvarjanjem materiala. Produktivnost zelo blizu ničle. Volja za življenjem približno enako. Halo. Ej, kaj lahko priješ k meni recimo 15, dokler jaz šele zdaj grem v trgovino, tako da... Kronik preklet. Uleti. To sem te prinesel, ker vem, da si pijanci vsi. Kaj je tu za striž pri tebi sploh? Je tule, lej, ker imam za tekotofsi se mi naredi bolj tek. Kaj imaš kako? Tekotofsi. Narisanka. Aha. In? Klik. Najo nas. Ej, a veš, da bo film sestavljen večinoma iz tega, da jaz odpiram vrata v folku, tako? Strižem Murčo. Poglej zdaj, če si na tej strani dovolj vzgore tukaj. Po moje bo to tako maili, napačen mail, Joka, nekdo glaša, Facebook. Ja, zdaj kako upirati očeta. Mogoče tle, da bi oče to rekel, kao. Lej, mislim, še malo, lej. Zdaj smo že pri 67, še 2 pa bo rekord. In koliko je 69, zdaj? Se ne moš povedati prvic, kao. Ja, pa. Ja, to bilo tvoj kao. Jebi se pa sicer. Komedija je težko delo. Vse to smo napisali. Nekaj slabiš se mi delo. Kam pa on je rekel? Ja, car, vsake čas. Jutri nastopam v Gromki, pojutrišnjem v Sačmu. Zahvaljujoč včerajšnjem brainstormanju imam 2 nova bita, danes pa pač cel dan vadim. A ste vedeli, če ščurku odtrgaš glavo? Prebral sem eno zanimivo dejstvo. A ste vedeli, da če ščurku odtrgaš glavo? A ste vedeli, da ščurek, če mu odtrgaš glavo? Pred kratkim sem prebral zanimiv podatek. Ščurku, če odtrgaš glavo, lahko živi še naprej. Enih par tednov in potem umre. Ampak od lakote. Jaz si kar predstavljam tako še enega ščurka, tam nekje 12-13 dan se zbudi tako. Fuck, kakšne sanje sem imel stari. Sanjal sem, da mi je fucking osa odtrgala. A ne me jebat, no. Ne me je, niso bile sanje. Fuck. Stari, kar da vzem kebab. Hrana, karkoli, okej.
Osa mi je odtrgala glavo. Kaj se ti je zgodilo? Zdaj ti pravim, fucking osa mi je odtrgala glavo. Ne, kaj se ti je zgodilo, stari? Slišiš tekle? Fucking A ja, ti mene ne čuješ. Kako jaz tebe čujem? Ni važno, ni pisem. Okej, čakaj, vem. Okej. En dogodek, 3 besede. Prva beseda. Sem doma in štejem mrtve. Moje fore so bile take razvlečene, premalo pančev. Po drugi strani pa pizda, to je edini način za narediti nov material. Popušiš, ker je prvič. In potem od tistega, kar si izvedel, ne vem, naslednjič boš doživel mogoče 20%, 30%. Jeba. Kmalu šibamo v Maribor, v Sačmo. Danes nisem toliko vadil, nisem se kaj preveč pripravljal v smislu vaje, ampak sem pa enostavno več gledal posnetek včerajšnji iz Gromke. Nikakve konkurence. Kako se bila ta sreča, da se je više ljudi odločilo? Otkud Vilje, pođite ovdje. Nemoj plakat. Što ti vidiš da si ti jedini stand-up večeras u velikom gradu Mariboru? Se vidi lepo. Takrat je pa Ulmota četrtmo dopizdil in rekel: vi ste vsi eni invalidi, jaz grem. Zdaj sem pa res slavnostno oblečen. No, če boš vse gre po planu, no, če štejem tale manjši blackout. Če bo šlo tako naprej, bom lahko izpolnil svoj dolgoročni življenjski cilj, posnet avtobiografski film 80-letni devičnik. Vse v prvem planu je bil 60-letni devičnik, samo sem se rekel: Jure, najprej faks nares, pa filme snemati. Šibam po Malhi, a potem pa po Vida in skupaj nastopimo danes 22. maja v Ajdovščini. Klop vleš, ker se ne nič videl. Se vidi, kaj sploh? Kaj pa zdaj? O ne. You're dead man. Stari, lepo piše. Zahvala Perici Jerkoviči za nastop. Ne, no. Svakem času. Kaj pa tebi piše? Ja, Ulmo modelu z dolgo čupa. Ne, daj pokaži še drugo, lej. Daj, to moramo dati nazaj, stari, to bo presenečen, zihar pizda. Fantje, jaz sem vedno bolj rad premoce. very good news. Danes je bilo prodanih čez 100 kart. Se pravi 170 folk. 180, ali še nekaj. Lepa. To bo rastr. Tam smo fukali. Pa makar drugi Švica, Better shake that thing. Miss Annabella shake that thing. Čak za bošagi. The comment is bombastic, tell you fantastic. To me podaja, ko prašavi, kaj se začne. Za volanom Perica Jerkovič, njegov navigator Klemen Mahler, obrn se. Bo danes 280 velike uvedeš. Ma res? Pusti ti to, govori L1, L2, D1, D2. L1, D1, D2, L1. Oh my god, it's raining. Kako ti je ime? Kaj ne slišim? Eri se! Ne slišim! Eri se! Čau, stari. Ajde. Nagrada Murč? Može. Granica. Kje je ta Domagoj?
15 stoje, koliko je, ne mogu vjerovati. Pola sata do, ja nemam materijal. Mi smo se prije zaprkavali kao naš moto je kao mi smo rekli ne novim forama. Idi samo u krug i kad ideš mikrofon uzmi ga u ruku i počni pričati. Kako dobro. Može. Samo šta? Da, dobar plan. Tomislave. Imaš neku foru možda koja bi prošla. Tomislave, mi ne radimo tako. Mi nemamo o čemu pričati, Tomislave, jer smo već 3 puta bili tu. Šta ako me pogodi u glavu? To nam je ono full blizu. Nisi bio tako slab. Nisi bio tako slab, mislim, dobar nisi bio, no. Prestani, prestani. Znam ja, mislim, meni najviše mi je ono što želim kao svakim nastupom nešto kao napredovat, mislim, kako se kaže? Napredovat, ali s ovim nisam ništa napredovao, samo sam išao 2 koraka nazad. Ne, nije istina, gle, kao prvo zagrio si rulju, ono, kao drugo, bio si prvi na hladnoj rulji. I to je jedini izgovor. Ja, to on kao nešto hoće kao pričati, onda, i to je to. Može, neke ljuto i to, činiš. Čilija. Može. Ovo ti je Boras, sektor Ljubljane, nemoj mi snimat s tim. Grem do menze, študentske, Dragan je moj mlajši brat. Ajde dečki, čao! Full fajn mi ga je vidjeti, zdaj sem ga videl po 3 mesecih. Sem se odločil, da bom šel kupit uteži, celo se mi je, za tipkovnico se non stop enkrat na tem basket. Vamp, poleg vampa pa lep, pogled te bicepse, žalost. Malo glupo se počutim. Ampak to je cool. Ker jo vsaj počutje skladno z videzom. Caravan petrol, caravan petrol, caravan Napoli, Napoli petrolifera, caravan petrol, caravan. Ma già fittata no gamel, ma già cattata no turbanda, rinascente come nacchia rossa e blu. To je najboljše, ko na drugi strani narediš eno tako črto. Tukaj lepo zlikaš, na drugi strani pa narediš eno tako ostro, lepo črto. Tin me je prinesel kisel burek. Prav kisel je. Ampak to ga ne ustavi, da ne bi jedel. Kisli burek. To sem znaš, sem rekel, da enega kislega za perico. Perica, to je ovaj tle, kot živi tu blizu. Prvi zmagovalec najbolj spektakularnega šova Slovenija ima talent je... Peter Vodej! Tukaj je ena gospodična v prvi vrsti, tako danes je bolj na tleh. Se je infiltriral noter na stage, oblečen kot ta zadnji. Ne, to je Nekaj se dogaja. Peter, ali je to res on? Old school. Čak, ne priš potrebno. Leto. Golden boy. I am Count Dracula. Polna dvorana Tivoli deluje impresivno. Kaj praviš? Deluje? Impresivno? Si se pokakal? Tako, Perica Jerković pa Timo Dobivac bosta za vas nastopala, da bosta na glasi to zabavala. To skavaje je žirija, pa morate napovedati, da ste šla po svoje malo.
Ona dva svoj film. Perica, pet no, pet. Vrti nogo, vrti palico, vrti mačko, vrti nekaj. Pri mačkah ti tega, če imaš mačko, jaz sem imel mačko doma, priješ domov, ona tega tisto anteno gor tako. Sliko bom fotnil. Za na Facebook. Ja, to pa so pogoji. Evo, spet ga niso vklopili. Spet ga niso vklopili, super. Eno sliko bi naredil za na Facebook, dajte narediti malo tako galame, da damo eno sliko za na Facebook, ajde. Pa sem že švicno. Si švicno, ne? Švici fulaj. Pa je res ploče, 70 švic, sigurno. Yes, go on, it's over. Thanks, Perica, ki smo bali v to. ¿Dónde está mi caballo? Mentirosa. Tequila. I reckon we should. Denn Azurepatal gerade 7 macht. Nein, 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 nein. No, ticho. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil. Ker Freddy je bil gej. Prijatelj. Kar ber, ne študiraj. Daj bližji mikrofon. Pa ta trojka so ful športniki, on je golman, po fotografijah sem reč, mislim, sklepam. Ali golman ga ful zebe, ker on to ima rokavice pa dolgo majico. Igor, kako si ti zaenkrat žurka? Hudo, samo upam, da bo zdaj še... Sam da se stopnjuje. Kaj si pripravili za tega, za zvonite? Veš kaj, ti si govoril o švercerju, pa je ben ti vprašanje, če mu niso švercno kakšni katarci. To je moj, ampak čisto gibanje. Držite on za kopoj! Ajde! Nazaj držite! Juni, burek, jogurt in Via Koper. Gremo se malo kopati, jaz pa Dragan. Pa moram vedeti, ker so se starši preselili. To možeš upotrebiti samo, kad ti v navzočnosti toga zagovornika. Starša po novem živita v Babičih, to je vas 10 km od Kopra nekje in ima je ful všeč nova bajta. Okolo! Čekaj, tu si. Dobar dan. Lijep pozdrav. Smuči. Jesi probao već? Jesi se kupao, rekao? Jao! Jesi! Jao, brate! Jesi, mali! Dobar dan! Dobar dan! Daj, oba! In konec srečanja! Šta ima? Bravo, majster. Treba, kako? Evo. Situacija? Malo prso že. Boš igral? Ja. Nemoj. Nema Dragana Janja, vi ste trojka.
Tebi dejansko splatno. Čudno tehnologije, lepo, da. Ne tega klošarja, ne. Klošar! Pa klošarja, 3 klošarja na enem mestu, tak. Ja, jaz pa ti, pa ti. Depression. Zadnja 2 dni sem v taki depresiji, da sploh ne vem, kaj mi je. Sploh ne vem, kaj naj delam v življenju. Pozdravljeni. Perica se pravkar lepotiči, najlepše gate je dal gor. Pas, kavbojski klobuk. Aha, evo ga. Spizdi, po kameri si udaril, jebote. Kaj pa, če vzamem teži, pa bi bilo tam dol. Če ne bi tako težko, bi tu se tako. Daj hiter gremo, da ne prepozno. A se narišemo za krivom brke? Ful nisi zazel tule desno. Ja, ko si se smejal. Zaslužek za pol ure dela. A ni to logično, se to zgodi, če ne? To se prvič zgodi. In zadnjič. Samo se zmagal, ne? Zakaj? Nismo v stanju igrati. Zakrivanje. Sram. Mraz. Zebe, Antarktika. Gobica. Primat. Bunga. Prenagljenost, razmišljanje. Zmaj. In konec. Papa. Kaj? Ja, bardo mama, bardo. Evo, ta je dober. Ja pa, mislim, vsi si ga drkajo. Ampak nas kenslajo. To je problem. Čekaj, Ej, daj mi se. How are you? Recimo v Edinburgu, zdaj ta trenutek poteka v Edinburgu v bistvu največji festival komedije, kjer se vsak dan zgodi tako okrog 400 predstav stand-up komedije. Se pravi, toliko je komikov in ljudje v bistvu hodijo od 4 do polnoči, so non-stop predstave po 1 uro. Pri nas je pa taka neka revija in probamo v bistvu narediti res en tak show tukaj na gradu. Ni malo treme? Ja. In nehaš biti dober delovac, takoj ko vprašaš šefa, kdaj bo plačal za pretekli marec. Stari! Jaz sem biti jedna velika vinjeta koja je došla sad u Ljubljanu. Valjda honorar neće ostaviti Dars. Ali bilo mi vas će žao, znaš, kao ono, puni vaš budžet, znaš. Sve bo to ti na YouTube-u. Že plaskamo! Dobro večer, Ljubljanski grad, kako smo danes? Malo se zajevam, izgleda, kot da je najlošji čovjek na svijetu. Znaš da je Vinko Šimek prodao, imajo 8 zlatih ploča, kaseta koja je u biti bila stand-up. Najbolje prodajem komik u Jugoslaviji. To je prvi tle razlaga, to nisam vidite sve. Cijeli Jugoslaviji u slovenščini. Je pa je tipični primer človeka, ki ima probleme s trdim blatom.
glasbo se ukvarja tako resno, da je bil pripravljen oditi iz policije. Rekel smo dovolj tega, ljudi ne spraviš k pameti, vi to dobro veste. Jaz bom tako rekel, tist moški, ki odpre modrc takole, je ali ženska, ali ga pa tudi sam nos. Govorim o tome kako sam došao u Sloveniju, u srednju školu i to već ima napravljenu priču. Još i dan danas kad me vole, mislim si, jes, možda rastu, ali ne. Vjerojatno neka cista, ali nešto, ali sigurno sam. Kaj je to za ena tehnika sproščenja? Buto tehnika. Kako? Buto, japonsko gledališče. Vaš odgovor je resnica. Pa ful aplauz od zadnji. Bravo, 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 lega, mamo pretepa, otroke posiljuje, ženo vaga, je pa iskren, lejte pravi klen, iskreni Slovenije, dajte mu denar, dajte mu 50 tam €. To je tako, da bi unga, ko bi banko Evropo na sodišču vprašali, gospod, če priznate, da ste Evropali banko, lahko denar kar držite. Dober večer, dame in gospodje, dober večer tudi gospodična in gospodič v prvi vrsti, ki sta 2 meseca premlada za kandidaturo za župana. Dobrodošli na Mišeri 2010 v imenu kluba študentov občine Koper in mestne občine Koper. Pangea in Zmeljko pridejo kasneje. In Pložja! Povej, kaj si storil, fant moj. Ukradel sem žlico iz Mercatorja. Poglejmo si jo. To je ta žlica. Še vedno je umazana, so sledovi. Lepa žlica, res. No, v glavnem, kam greš, Perči, kam greš danes? Povej mamici. Danes nekaj razmišljam, da bi skočil do Beograda. Kaj boš tam? Pa je, da, ne vem, da se ne splača ful ostati v Beogradu, ampak greš tja in potem recimo se usedeš na nek bus in greš recimo v Kikindo. Evo, naprimer, Kikindo. To si kar z glave nekaj vlečeš. Zveni kot nek Willy Wonka kraj. Ko neka beseda, ki si jo izmislil Zoran Predin. Zamežiš, se obrneš 3-krat in udariš tako eno smer. Proti? Recimo Romuniji, tako ker je tam blizu Romunija meja. In tako udariš in če pač to pokaže, to pokaže tako recimo delto Donave in Črnega morja, naprimer. Ja. Potem pa se usedeš na kolo. Kje pa dobiš kolo, stari? Da jih vleče. Vzameš ga s sabo, ampak ne v celotnik, ampak ga razstaviš in pol ga v Kikindi sestaviš. Dobro, pretiravaš, no da je pizda, bodimo malo bolj realni. Ne moraš kar nekaj lapati, ni vse smešno, kar se spomniš. Prosim, da posnameš to. To pa je ta evropski duh. Kako so lepo zrihtala, elegantno zapakirana kolesa. V Kikindi, skrajni vzhod Srbije. Evo ih. Amurč, kako se imaš v Kikindi? Dober, jaz sem družil, imam ful slabo. Ja, sej, jaz tudi. Na istem so stari. Ima negdje neka kupovna gdje moram kupiti kartu od Romunije. Imaju knjige i takve stvari.
Marko, gremo v Romunijo in ti si kupil karto česa? Vse to se ne sliši zdaj, ker svoj bo vse. Sliši se. Mislim, v Romunijo bi treba, jaz sem vzel v Bolgarijo. Kje smo? Temišvar. V Temišvari smo. Ja. Kaj delava tukaj? Čakam na tebe, da greš kupicat. Plaza Moretti, Fullušten, hostel, 28 € za oba na noč. Tukaj zraven mene spi moj dragi Murč. Zadnje cajte me vara z eno Ptujčanko. Spet se je najdo eno, ne vem. Temu nikoli ne bo konca, po mojem. Upi, da je to. To mi je danes 7-8 ur nazaj med kolesarjem šlo v oko. Je živo? Ni več živo. A vidite tisto belo piko na sredini mostu, desno od kamiona? To je Murč. Tisti norec gor. Čaka name, ker ga ne dohitim. Norca slovenskega. Ja, to je ponudba v restauraciji Lepa Brena. Marito cuore mio fa tentativa, a mezzanotte va sotto balcone, che l'ha fatta sola per corriva, ma se fa intannerico una canzone. E sono tornata qua, con sta chitarra mia per da cantare. Ma sta serenatella che hai portato è una serenatella Romania! Murč, zakaj si to napisal? Ja, pač ta Ilija mi gre res na živce. Skozi neki klobasa pizda. Je vas ali mestice, ali kaj bi te? Mestice. Midva govoriva feget, ampak ne veva, kako se izgovori, ker je faget z neko srešico narobe obrnjeno. Zdravljeni iz fegeta. La rivedere. Komikaze, glej to! Opa! Kaj pa je tam zadaj? Strmoglavla sma pizda. Življenje komika je v bistvu enostavno in lahko. Zajebano je in težko, samo če se združiš z budalami. Lih kar sva prevozila kakšnih 50 km po največjem dežju. Fucking klanci, tako ampak je bilo zakon. Sem mislil, da bo dež katastrofa, samo je zakon, zato ker si je kot en tak aquapark, razumeš? Tak nevaren aquapark, ker mimo drvijo taki kamioni, takole. Lih kar sva prispela v Devo, 70 km vožnje, adrenalinske. Fak, to pa je bilo. Kak dober feeling je zdaj tu, ker je res toplo je, suho je, pa ful tek mesto. V Romuniji je en kup potepuških psov, tukaj v Devi pa še en kup potepuških mačk. Lih kar se meni rešil življenje, pod kolo je šla in je čakala in avto je imel za zapeljati. Ni bila tale, ampak ena taka. Imaš? Imam, samo. Punim dolara. Murč ima novega frenda. Trgovinica, tudi To je to. Mercure Rea Sibiu lui.
Evo, nakupila sva tole, gospa gleda v računalnik, na Excelu je šla pogledat. Kaj pravi računalnik? Vsakič rečem pol salame, ona pa razume, da nareže in nareže tak kos. Danes prespiva pri najnemu frendu doma, ki je zvezda, je zelo znan tudi zunaj Romunije. Zadnje čase ni toliko aktiven, ker je umrl pa to. Vlad Drakul, poznate? Sam še 6 km. Vrei să mă tragi în țiplă? Bine am understandis. Vrei să mă filmezi? Yes. Yes. Simpatična dama. To je zelo lepo od vas. Ok. Ja. Number one, pentru... Hvala lepa. Škoda, da niste to naredili recimo 20 let prej, ampak lepo od vas. 3 kilometri. Murč je kar zbežal. A mislim, da bo to film. Odvisno, kako dal sta šla. I am Count Dracula. Razmišljam, da kupim eno majico, ki piše Dr. Acula, Romanian cardiologist. Pa ne toliko zaradi njega, ampak zaradi Mitcha Hedberga. We have 3 bungalow tents, big one, yeah? Yes? The big. Yes, I see. Look, if you like, you can sleep inside. Zdaj pa je že toplo. Na glavnem trgu v Brašovu z Murčem prodajava kolesi. Ukrasil sem se, da bi kaj kupili, sam so levi, ko svija, da tudi hodi mimo. So levi, ko svije. En pa se slika zraven. Sva zagledala ful noro nebo, upam, da se bo kaj videlo. Se vidi. To pa je bolj Drakula, ko ni Drakula v Branu, ki smo ga danes gledali. Iščeva še kakšen bar. Sva najdela enega najboljši. Jaz še moram 2 pira spiti, kaj je to zdaj pizda? Dobro, ajde, ne greva. Rom, pom, pom, ne greva. Kaj je? Te daj življenje. Kar je res pomembno v življenju, je sledeče. Se probaš tu pa tam malo sesti. Center Bukurešti. La distanță. Vezi că se vede șlițul. Trage șlițul serios. Dramatic! Pensiile de astăzi, care sunt cele mai mici ale pensionarilor din Europa. Zdaj pa se sprehajava po Galaciju, pristaniško mesto na skrajnem vzhodu Romunije. Murč, kakšen je vtis? Ful čudno, čist drugače kot vse do zdaj. Nekako vse prazno, betonsko, zaprto, ograjasto. Je lepa ta modra Donava.
Čakaj. Ne, pa ste vi nosili torto, mi da zabavamo. Ja, ne? Bo težko, zato ker ljudje name posluša. Kako jejo, pa ne bojo jedli takrat. Takoj po torti bom prejem povajal, pa ne bojo, če ne bomo torto, bomo malo kasneje povajal, okej? Prav. Da bojo vas poslušali. Ja. Kam zdaj smo prišli? Na labirint. Kam zdaj? Na odrobo kampa. Kje pa je to? Sam naravno. Zdaj ima eno veliko vlaze. MC. Ej, spin. Kdo se je zdaj poročil? Videla. Kaj pa, tam moraš, kaj njemu ime? Simon, mene se rekel gospod Simon. Gospod Simon se je tepil z nekom, pa nima dobro. Kaj pa delate v življenju, gospod Simon? Čim se ukvarjate? Računalnik. Praktično isto kot vsi moški tukaj. Cele dneve. Igrice pa to, ne? Je tako, vse pravi isto, vsi mi ostali. Ampak drugače, službe nimate. Nimate službe. Brez posel. To je to v tej državi, ne? Težko ljudi. Koliko so bili lušni? Ne, Perica. Da ste pobili, ali kaj? Baterija je tudi že malo slaba. Ne, bo že zdržala. Samo en je prstni odtis gor se mi je. No, pa je. Kaj si me hotel vprašati? Te snemam, ne? Ja, imam tudi nekaj takih posnetkov. Ideje, ki jih imam, bojo potem zaživele, me kar enkrat folk ne bo več klicaril toliko. A veš, ker ne bom več imel toliko poslovnih zabav, ker me ne bom raztrgal na vse kose, da takrat bom imel pol čas. Ja, zdaj delam, zdaj vlečem denar, kakor pač se bo dal izcuzati ven iz tega. Itak se bom mogel nekje ustaviti, pa nove stvari pisati, ker rad sem začel ponavljati, ne. Viš, da je gor 0 stepka. Ja, 0, 1 minuta. Konec. Tole je konc snemanja, stari. Delamo en projekt, katerega sovražim in ki me zelo bremeni. Ful lep trenutek, greva z Murčem do Roxa, se dobiva z njim, da mu dava tole. Aha, good. Sam to Hvala lepa. Nisi ti Bigfoot irokeza. Ja, vem, to bo šlo Bigfoot z irokezom. Bom tudi pol pogledal. Kaj? Bom tudi pol pogledal. Vidim, da ste se kar izpršili. Ma ne, v bistvu Jebote. smo metali ful kovancev, da zgleda več. Ej, hvala vam lepa za tole, fantje. Pa raznih valut, da zgleda bolj filmsko. Ful bo prav prošlo zaradi tega, ker pač jaz sem trenutno malo brez dohodkov. Čakam subvencijo. Ampak se bo prišla tudi subvencija. Kam gremo? Sem mislil iti v Gigasport. In zato, ker tam ima 25% popust na vse tkanine, se mi zdi. O, Ninja Steel Perica. Hočem, da ima črto. Samo tukaj so cene tako, ker, ne. Veš, koliko ogledov bo to imelo na tubi, stari. A tvoj ta film? Ne, ta posnetek. Ta posnetek? Sexy, almost evil. Kje je Zvalter? Proti nam nima feelinga, kdaj je dan, pa kdaj noče, zdaj še. Saj to se tako malo med spanjem morka. Sem ga najprej futril in pol previl in pol v bistvu najprej sem ga tolažil in probal, da nazaj zaspi, to je trajalo 1 uro, jaz sem pa likat planice. Alter. Malo bližje možda. Zdaj je videl. A vidiš? Mislim, da ima eno tako mero, tako vidi 20 cm ali nekaj takega. Kaj interijer lifta. Ja, občudajo lift. Res lep lift. Ej, a prideš i ti? A mati kam dati? Kaj je to? Imam rojstni dan. Tam ti je v gori, tam ti je v gori.
auguri, caro Perica, tanti auguri a te. O, zakon, leto 31. Malo smo zajebali leto, ampak ne zavete, ampak to je fora, razumem. Smo se spomnili, da pižami še ni tukaj, kje se nahaja pižama? Ej, vse najboljše za tvoj 23. rojstni dan. Daril pa pal dobiš. Dobro, jaz. Ne, ženska se ne poljubila, ne, sorry. Bilo sreč. Se zna, malo pa scena iz lovskih scen. Kupila sem ti od Boštjana Napotnika kuhinja za prave moške. To spet je bil najprvotan plan. Še dobro, da nista. Se najboljše. To je nastavila ta kulja v burek. To je burek. Pižama si v redu. I love and I love. To je Peričin rojstni dan. Mladen se je zapalil na Murča in zdaj ga vreba. Ma sem ti rekel, lahko te peljem na kroko okoli Kopra na mojem kolesu. Razumem. Ajde, legendo, uživajte. Te poslemej, da se Pepe tiče. Zdaj sem pojedel zvečer 3 aspirine, pa zjutraj 3 aspirine. Pa sem pa spet vzel ob 9, pa sem šel do zobarja, pa rekel, da malo počakam, če bo minil. Pa itak bi mogel slikati prej, da vidi, kako je na sliki, ta zob so že enkrat zdravo. Pa sem pa zdaj še 3 na klofeni. Sva v Vinici, rojstnem kraju Otona Župančiča, Klemen nastopa, jaz sem oddelal svoje pol urce, atmosfera je super. Da vidimo, kako Klemu gre, gleda to, da ga boli zob. Tukaj je bilo po Big Brother, kje je bil? Govori veliki kmet. Gremo kaj? Malo proba tukaj. Kaj ti plačati? Gremo, bravo! Nepregledna množica na Ljubljanskem maratonu. Gremo naši, gremo! Bravo! Bravo, še malo, gremo! Eni se dejansko trudijo, ne? So živčni. Dinamika se. Ja. Razvija se. Pa enkrat vmes en tukaj ne šteka. Ne, jaz gremo v dvorano. Sam jaz bom bolj pršanko. Da imamo vse nekaj. Doplej with me, nigga. Deremo biti, stari. Ne hitro. Rasturite, fantje. Dobar večer in dobrodošli v zibelki slovenske stand-up komedije v klubu Glonka. Še en močan aplavz za ekipo iz Glonke, lepo prosim. Jaz sem tako tremo pred nastopom, ne, in mož mi dal ful dober nasvet in rekel, lej, večkrat ga potegn, ne. In to res ful pomaga, ne. Tako da hvala fantom tle v tretji vrsti. Mislim, jaz sem gledal film, jebot, znaš. Kad je Abraham pogledao malog, mislio sam si mali beži u piču, znaš, ovo više nije zajebancija, jebot, znaš. Ovaj nije znao, znaš. Znači, imam, da vidim koga. Še doktor se zabava, kaj deva, izlik bom naredil. Joško pa bom. To je bila naša glavna akterka, poleg razvpite Salome. Imel sem nekaj cajta, da sem se pač pogovoril z njo. Welcome to the Sleepy Hollow. Getting jiggy with it, na, getting jiggy with it, na. Ne bi, ne? Niti on nikoli. Ampak se mi zdi, da v smučenju, če gledate smučenje na televiziji, se skozi hvalijo z opremo, te smučari. Skozi ko pride v cilj, se tako hvali, kao, lej to smučko, nova je. Še nekaj sem vam hotel povedati. En friend je rekel, da imam tak spomin zaradi pohanja. Samo moram se spomniti, kjer friend mi je to rekel.
pa kud, ampak dobro, to niso merodajne publike, spet za pač univerzalno množico. Dosti mrzla publika. Pridružil se je vodopivec. Dosti mrzla publika. Ampak dobro, jaz sem užival. Ne, pa se si lepo si odfuril, glede na to, da so bili mrzli, si mi zdi, da se dobro. Te, ki se ne smejijo, oni bi rabili recimo eno publiko, ki se smeji, da jih potegne, ni protagonistov med publiko. Ni več cvekov, ni redovanja, tudi zbornice ni več. Rešeno. Tako se jaz naredil 7. razred, majkem. Junak, ki me je zmotil 28krat med nastopom, v bistvu sploh ni vedel, da je motil. Ja, sem te motil, sem rekel ja. Si rekel, da imaš eno foro še da povedati, ajde. Bosanci je rekel, jaz ubijem 4 Srb pa 4 Bosance, koliko je rezultat? 7-0 za Slovenijo. Vsač je malo, glej, pa se boš mač kaj naučil. To je hec, no. Mislim, jaz kaj slabega, mislim. Boste? A babo? A to je zadnji žival? Lepo, lepo. Da ga nekdo nima pod kontrolo, veste? No, tako je govoril. Nekdo vprašal, nekdo ima tebe pod kontrolo. Velica budi oštaj. Ma zakaj je bil oštaj? Vse se roče kreve, samo tako. Ajde, Boško. Dej stari, če si komedij, pa da imaš jajce, postavi se zad pizda. A res? Zakaj bi te zabijal? Razumeš? Jajce bom žizni. Ti boš še naprej se oglašal, razumeš? Ne gane me srce, kako kame. Evo, vidiš. Budi tebi. Ti z tega živiš. Ja, še par let. A vi ga plačujete? Ajde, pa gremo. Ne, razumeš? In jaz tebi ne rabim dokazovati, ker ti si en kurat zame. Razumeš? Jaz si dokazujem publiki, ki sedi in posluša in hoče slišati bore, ne pa da se nateguje z mano, štekaj? Jaz sem zate kurat, kaj pa ti za ostale? Perica, a ti lahko en vic povem? Lahko, evo mi povedal že 4, povej 4. Ko smo že o pesci govorili, ali? Pride mala čera do mame, ali mala je bila mulatka, mama je bila belka, ne? Pa reče, mama, zakaj sta bolj črna kot ti? Pa reče, mama, le je taka zabava, ko je bila, bodi vesela, da ne lajaš. Hrvaški ruki. Prosim, ne bilo, zdaj se molim stopno. Boljši od mene. Veliki džambo vlada. Malo me skrbi. Ne bi unice sa škole bez nasilja. Svaka čast, dečki, moram reći da svaka čast da se baš se vidi da radite svoj materijal, da nema ništa ni približno slično. To je drugi. Prvi mi je lektirao. Lektirao isto ono. Atmosfera biti večera, daj malo, ajde. Nemojte mi ono, petak je, super je, ono, 4 sata sam sad proveo na konferenciji o povijesti poljskog jezika na poljskom. Tako da došao sam se ovdje onako zabaviti i nadam se da ćete mi pomoći u tome. Dobro večer, djevojke, slobodno. A? U baru, u loku. To je big finish.
Mama je zamenjala avto, zdaj ima Lanusa. Dobro večer. Dobro večer, šta je sada? Šta sam se kada? Jesam, smršale sam. Jes, smršale sam. Ma jesam, spadam pastole, ja. Kaj vidi? Reci koliko je smršala. 3 kile. 3 kile. Garant 3 kile. Dok crveno tam ja odmah propičem na most. Razumiješ? Na koji most? Na most. I od ta gužva još napraviš? Nikakve gužva ide, ko šiba, ko ne znam šta. Zato dok se zatvori dok se zatvori 2-3 puta, semafor ja sam već u kopu. Ali opice lahko naredijo in uporabljajo enako kompleksno orodje kot ljudje? Ne mogu slikat s mačkama. Hoćeš objasniti kako se ovo desilo? Ništa. Stup, jel? Stup. A ovo je drugi stup, jel? Se sprehajamo po Beogradu. Včeraj so Gotovino obsodili na 24 let, danes pa je protest srpskih nacionalistov. Ovo je iznimno rijetka prilika da možemo ulicom srpskih vladara da hodamo, a da nema saobraćaja. Naravno uvijek se nađe neko ko će to da prekrši. Razmišljam kaj bi bilo, če bi se tej sfajtali s temi tukaj. Kdo bi zmagal? Ampak ne pravi fajt, tako na sredini tam ceste, tukaj je tako breakdance fajt. Pošto radi, ja stvarno nešto tražim. Otkud ovaj stan? Ovaj stan sam ja iznajmila od žene koja radi, koja ima dosta stanova u gradu i time se bavi. Cena je jeziva za ovaj stan, međutim ja sam nekako iskopala super žena i ona mi je dala kao za mnogo manje para. Inače ovaj stan ti je 90 evra dnevno. Evo ga, vidi ga, kravotaš. Pa nije. Napravit ćemo, Marko, napravit ćemo foru da intro bude i outro. Pa da čujemo odmah na početku tu poznatu zvezdana teatralnu atmosferu! Zašto uvijek moram ja platiti? Bez veze. Pleši, Lutko. Evo smo skombinirali nekaj, da je osvetljeno, publiko pa ne moti. Pa možete mi ta govna razmaknut pa onda pojest krumpire i naš ono. Ne dobro, uglavnom ovak Šoviću završit nešto. Meni stvarno nije jasno. Nego da vas pitam, braćo Srbijanci, jeste spremni na EU? Bili ušli? Ne bi, jel tako? Zato što gledate Hrvatsku i vidite da je ulaz skup i plaća se gotovinom. Toliko od mene, hvala lijepa i lijepo večer. Uživajte! Ortak, jesi u redu? Opušteno, brate, ispuštuj me jebote, brate. Kapiraš, ispuštuj. Kako ćemo mi ući stane, da spava jebe. Sad ću ga ja probuditi, jebe mi se, on je mene probudio. Brate, padni mi na grudi, razumiješ? Rođaci, ajde. Evo, akto. Izvinjam se. Dođi rođak, pazi na prste rođak. Izvini, Ortak. Brate, opušteno. Pogledaj ga i kaži, Piran je naš. Ajde, kaži. Ne. Znaju mladi. Nema. Ajde, jesi spremna? The windshield.
kondicije su bile takve da čistačica u Genexu imala bolju plaću nego direktor manjeg poduzeća negdje u provinciji. Ajde, sretan put. Znaš, uvek je negde na granici, ali neće, prosto da, nije, mislim da nije ta varijanta više, jebe u mater ima ono, vidiš dnevno ono u Beogradu 100 automobila hrvatske table, znači... Studiram srpski pa sam bio na Terensku. Studiraš srpski? Terenska. Srpski, bugarski i poljski. Ima samo jedan luđi lik, crnac iz Njujorka, Gregor, koji je došao ovdje da proučava crni talas. A posle, znaš, posle ide ono... Jao, sad kad mu ispura picture, čovječe, signature, pa... Da, čuti, samo čuti. 2001. Kad je bio 2001. Snimi. Evo, Ćao. Dobar nastav večeras i... Bog vam dao sreće. Baš se osjeti Dunja. Znaš, ono nekad ti kaže, znaš, kao imam ja od Kajsije. I ono sad ljuto, ali... Što sam ga, odmoreni ste vi gore dole? Dobro smo mi, znaš. Taka, da. Ajde. Pa neki imaju da se dava kao luđe neki opred. 1000 ljudi. Mene malo strah. Kuća posao, teško. Mi Hrvati me kucam tak da imamo filmska programa. Izvelo je dobar film sadržajan, glavna uloga Sjeverina. Mnogo dobar film, čoveče. I nije me Bornić, tip od čoveče sa Severina. Mnogo liči na Dragi Špagave. Ne igra se nogom. Ne, ali moja cura je bila zbunjena, bila je ovako, je li već kraj utakmice? Ja, ne, to je druga četvrtina. A, da. A koliko ih ima? A zašto ovo je ovako 3 prste? On je svrbije, pa predstavnik s tim pitanjem. Doma koja rastura, sve rasturamo, da. Pa da vidimo čija čovjeća pečeška, evo. Volim kad ljudi plješću na zlostavljanje djece. Vidim i vi imate problema s dobročinčanjem. Bili smo sad malo u čarši i kala. Zašto baš rezultatima? Pa, znaš kako, to su teme koje su u Srbiji barem najaktuelnije, znaš, evo, hapsimo, jurimo, korupcija na svim nivoima, tako da tema se sama nametla. Pozdrav iz braće Jerković za Pericu Jerković i ekipicu. Pozdravite mi Maribor, uživajte! Ajde. Drži se, vidimo se. Lepi. Legaš noći je buk. 4 jutra. Vidio da Karlović pila proti Nadalu in sam gledal do konca, ker je bil na 5 meč. Skoraj ga je zmagal, ampak politak Nadal zmagal. Jutri so Viktori. Letos jih povezujeta Pižama in Lucija. Meni pa Tinu pa so dodelili, da bova podeljevalski par. Zdaj gremo na sestanek z režiserko Barbaro. Ali mogoče celo do polosta? Ja. Jaz bom mrtvo dol. Ne vem, no. Ne vem, no. Upravičujemo se za to, da naše reklame. Sedi godi na Facebooku. Prijeli smo Pižamo na koncertu Jana Plestenjaka. Viktori v megli slave or something, and the gate to hell of show business. Jaz lahko to freestylam, pazi. Ravno kar so se odprli zastori na odru, začenjamo z Viktori 2010. Evo, začeli smo prireditvijo Viktori 2010. Tin tako rastura, da zna biti, da bo naslednje leto on vodil.
Kako se osjećaš u Londonu? Bolan? I don't know what language to speak anymore. Too much languages. Nema. Na Londonu s kamerom, onda bi išao snimit ribarnicu ujutro. Jer vidiš kako kupuje, dođe ekipa iz Nigerije, iz Kine. Sa prijašnjim Alfom. Aha, Michael Caine. Michael Caine. Sve Michael Caine je tu da. Michael Caine je radio tu kao... Michael Caine nikad nije odbio ulogu u životu, znaš što? Bakerloo, Northern and Waterloo City Lines and National Rail Services. Tam može doći 50 ljudi, 100 ako je fora, znaš, Pervan je radio recimo u Đakovu i poludio, rekao više neće dolaziti tamo. To je, doma stane 300-400 ljudi, traže 10.500 kuna po satu. Kako gre naravnost? I don't know where to go. Gotta have no fear. Ooh, yeah. Snimao sam dečka, skoro sam zakasnio. To došao u Englesku. Da. Da. Bolje curi nego mami, jel? Ja bih radio da se mogu mami javiti. That's hypocrisy. Well, I should be careful because of Croatian Serbian sounds kind of fancy. We're all expecting to kill each other. Yeah, dude. There's gonna be a bloodshed. She was really honest. The first time we made love, I asked her, tell me, what am I like in bed, honestly? She said, honestly, you're like an animal. I said, really? She said, yeah, you stink. Take a shower every now and then. And I didn't. You have to stand up for yourself, you know, you have to be a man. Yeah, I don't like showers, but I love that. Yeah, you see how I find a way to suck up to you during the joke. Yeah, I'm a professional sucker. Hey, love. Hey, love. Oj. Oj! You good? Yeah. Znaš kaj, danas naš derek, sad sam pojeo lososa, ujutro sam jeo tost, a sad već sanjam Sunday roast. It's been bloody lovely, darling. It's a standard line, really. Quite a few comics. For Canadians. What you say is something like, do you get annoyed if people think you're American? He says, yeah, man. You say, well, stop talking like that. And it gets a laugh. It's a standard line, though. A lot of English comics know it, and it gets a laugh. And then there's a couple other lines. Anyway, so Danny Boy comes on. I've done this line on this guy. And he chirps up with something during one of Danny Boy's gags. He says, who are you? He says, are you Canadian? Exact same line. And when he does the line, they always go, boo. Like, he's not listening. Yeah. And then he repeated two other put-down standard lines, you know, two other lines where people chipped in, other comics had used. And by the third one, the bloke said, we've heard all this, mate. I offered. I said to him, do you want 10 minutes? That's what I like. When they start. He said, no, I'm fine. So, but he's a good comic, so it's surprising because he's good. You're not being chased by that siren, are you? The late arrivals? Yeah, you don't look like the kind of people that are on the lam. Još uvijek zapora. Še Peđa Tanca. Kje je rekao moj? Rekao da ga podsjeća na jednog glumca. Kako se mogu sjetiti, kako se zove glumca. Pa će opisivat glumca. Je, ružan, nije. Kao da mali Still filming everything. Yeah, I'm doing a documentary, but this is the most English thing I've seen so far. Tulip tree. The tallest one that we know about. Where are we going?
life, huh? Horrible, just really intense and just... The next station is Barak. Anybody that sells mobile phones? Yes. Any teachers? Hey! Don't shout out, please. Just put your hand up. If you do not believe in God, you're going to hell. Though I do not understand the purpose of that threat, because if I do not believe in God, then I probably do not believe in hell either, you know? If you do believe in God, but you're not going to church, you're still going to hell. Premarital sex, you're going to hell. Contraception, you're going to hell. Masturbation, I know I'm going to hell. Mr. Perica Jokic. Thank you. The first guy, I liked him really much. Did you like him? He thought you were a tough guy. You were just silent. You weren't tough, right? You were just silent. That's different. I saw him up the creek yesterday. He was killing it. So he's gonna be a star, I think. I don't know why he's complaining about his gums. I like his gums. Quite tasty. Did I say gums? I meant arse. Just joking. I don't do that stuff. It's quite hot in here, man. These lights, are you hot? Yeah, I'm hot too. Sad je 12.4.2011. ispred Comedy Stora sam ko prolaznik, a iduće godine ću uvidjeti svoje ime gore. Sva pred Cavendish Arms in je samo en open spot, zato ker en mora biti companion, drugi komik in z Domagojem se odločava s kojim tosom kdo bo nastopal. Če je Elizabeta, sem jaz. Elizabeta. It's an audience participatory show. Everybody says ah! Get That one is called Deja Vu Sweater. Kaj ta film prikazuje? Ima kako rdečo nit? Vsak film mora imeti neko zgodbo, nek lok dramaturški, neko poanto. Vsak dokumentarec bojda mora biti narejen tako, da te pelje, tako kot igrani film, da obstajajo negativci, pozitivci, stiske, rešitve, prelomi, zasuki. Ta film Kaj si prdno? Nisem prdno. Sam je izgledalo tako.